الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيا حماة المسلمين وحراس العقيدة، طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار مقامه، والله ولي ذلك والقادر عليه. Puasin sanglit kapamudji pagkatunggal si mahasut si mahatinggi Allah, sarta salawat iban salam pa nabi pilihan namun nabi pamukuhan addat junjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mawut pakatan ahli keluarga niya napay na ingkatan lundang karabat kasahabatan niya. Supul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinyari kita nyo nakapagbay mata sa mulya-mulya na tempat namuna imbay masjid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon hangad hulat duwain sin kita nyo wat malengkan dumayohat sin rida kaampunan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, iwan humasil pangadjian din mga kauruhan sin kita nyo. Injunjungan na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, daran niya hipagpangindua hasabda niya, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Iwan wala namu kamu dihili ilmu, labay haparuman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, wala namu kamu dihili ilmu buat malengkan salat na. Paggain Tuhan tanyo Rabbul Alamin ubos na iplak niya, alam singkalam niya mulya, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Wala namu kamu dihili ilmu, busi ilmu buat malengkan salat dah. Di makna salat da tuod indihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyus sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, ilmu pamangaipon niya. Dan hasawabit to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran niya hipagpangandua, Rabbi zidni ilma, o Tuhan ko dugangiin ilmu ko. Parahal impeturunan sing kallam sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, halom kauhaan tagtu katahun nagdamaon kanyan Jibril alaihi salam sin Al-Quran amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa masih magpangindua in Rasul sallallahu alaihi wasallam, o Tuhan ko dugangiin ilmu ko. Akal na ubos na iplak hetaman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, alam sing kallam niya mulya, aparman niya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, pagmuhatab niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyan kau benalto dia Muhammad, misampa ingke aunan sindagat ya nanjari dawat in maksud ipagsulat sin ilmu kabasaran kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli ang panay sabsiyadiyahan dukain tuyong ganap, walau ji'na bimithlihi madada, matimba na sadyain dagat yaon amun hinang dawat, maksud hipagsulat sin ilmu kallam kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, masih di matimba, di maubos pangadjiun in hikmat ilmu kabasaran sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Haparman pa sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim. Haparuman si mahasut si mahating di Allah, iwan misan pa in kiaunan sing ginlawran niya nanjari dawat,
Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Iwan misan pa in kiaunan sin kakahuy-kahuyan. Hababaw sing gumi. Nanjari kalam. Bulpin hipanunulat. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Iwan in katan sin tubig hababaw sing gumi. Lipat makapito. Hinang dawat. Maksud hipagsulat sin ilmu kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala masih di matimbang. Ingkatan sin kakahuy-kahuyan, hinangun na bulpin, hinangun katas pagsulatan. Ingkatan sin tubig, hawabaw sin gumi, lipaton na siya makapito. Maksud pagsulatan sin ilmu kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala masih di makainihan. Ipagsulat sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panapya kita sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin kakawasahanna. Inna Allah azizun hakim. Bunnal tuod. Inna Allah subhanahu wa ta'ala insa aziz. Mangdaraog. Di pagdaogon. Kawasa. Hakim serta pandai-pandikal hakatan pakaradyaan panghukumin. Hangkanin Rasul sallallahu alaihi wasallam masih-masih magpangindoa pa Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Ya Allah, dungakin ilmu ko. Akal na ubos na beta sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin sin in ilmu bius niya panak apo Adam, mga ipon niya salat dah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala na mo kamudihili ilmu buat malingkan salat dah. Napagga salat dah wayroon kapatut sin hangkata uring ka tutan nyo misan pa siya tima asim pangadji niya. Nakaabot siya padarajat pagdoktoret haakama. Amun hipagbansag niyan ilmu na pangadji niya. Amun mahinang parusawaban hikapang baba niya paru kaingdengkan niya. Inaku ini doktor haakama. Inka mo yan wala ka mo nakapagdoktoret haakama. Di makajari. Bangsaw pa makita nangadji nakatamat amadrasa adadi ang ka-page dabihan natamat. Sanawi 2 page na. Magkulliya ko ka 2 page. Magmasteral ko ka 4 page. Magdoktorate ko lang mo aga man nakatalos na ko lang ngadji aga 4 page, 5 page na. Pilain wala mo na pangadji ayari mataod. Mataod pages pa in wala mo na awot pangadji. Na ding hasawabet in ilmu di siya makajari mahinang parasawaban ikapagbansag sintao nagdarapang hati. Alim ako, guru ako, nagdoktorate ako ha university. Di, ikaisa. Kamaruan niya di makajari in panghati hinangon parasawaban hipangbawa-bawa hapagkahi. Di. Suway in panghati biyus ka tutan nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang si rahmat kapag kahitamano siya. Aun saon rahmat biasin rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paggaing kaulamaan sing kita niyo in sila waris sin kanabihan na subay in tiap-tiap nagdarapang hati hapag-agama dumagbos doon kanya in pagbahasaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Imma nga sila ulama waris sin kanabihan. Apa wala sila nakapagwaris pangalta atawakan uno-uno na. Sumakawa inna waris nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain ilmu. Amunain ilmu. Na ding rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam simud siya patumpukan sin Khadraji wan sin Aus. Piu antahon na nagbubunok indo bangsa ini, indo pihak liod ini sin Arab. Rahmat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasud maong kanila, pautan nila, pagitungan nila, bukon hat nakapagsulot, indo pihak nagbubuno ini. Sambil inkiaunan nila nakapagtaymang hod sila, nabutok impangatan nila hakama Islam. Nasubay in tiap-tiap nagdarapang hati, haagama, mahinang si rahmat apabila sa sumud pagkauman si manusia. Bukon bang kita sumud tabiya gatos tabiya pakauman si manusia
Sin mga bangsa muslimin, bang inkiaunan nila in sila, magsasalam-salam po as sin sambahayang, naawnin pagkasilaha sa antara sin sila. Bukon bang kita yung sumud maun kanila mahinang parsawawan hikabuulak sin pangatayan nila. So bukong bihat, nasabutan nyo na sin khutba, sin kita nyo sin 5 bulan. Manhaj, aturan, sin pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyat to pag-ingaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ing kahalan sin mano sa pagpituahan. Inilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala lando in luag niya. Di siya makajari mapun doon haambok mano sa ilmu di. Mustahil. Hangkan bang tanyo kita uning mga kaulamaan sing kita kanya-kanya sila ilmu natungkad. Kanya-kanya pamaham. Ang kaun-aw ni madhab, upat madhab. Aw madhab hafiqhi, madhab si Imam Abu Hanifa. Nagpasaplag kanya mo na yung mga murid niya. Abu Yusuf ibn si Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Aw madhab Maliki, madhab sin Tao Madinah. Aw madhab sin Shafi'i, si maplag di Sharq al-Asya, ibn sin Kaywanan Afrika. Amunan si maplag madhab Shafi'i. Labi luwa na rika to tanyo madhab tanyo Shafi'i. Aw madhab Hanabila. Amunan madhab agaram biyon si mga katay manghuran tanyo hula Saudi man Kaywanan hula. Madhab sin Hanabila. Ini manunjuk sadya sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala lando in luwag. Manunjuk sadya sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala di makajari mapangadji sin hambok alim sadya sin hambok mano siya amuin napun naroon kanya inilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala ummul niya pahangpok tag 7 katahon. Magbaktol na sa kitab. Aw nukato tanyo biha uninangpok tag 7 katahon. Unin paghinangon. Bihadto in ilmu bius sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Utag 7 katahon, baktol na kitab. Kulang maglabi na kabaktol siya kitab sambil risala labi unang mga katos kitab. Isun alim tanyo hamasa bihaon na kabaktol bihat to banus kitab. Way. Dr. Yusuf Al-Qardawi ang mausuan niya. Hangga tos 5 bulyong. Mausuan, dakula kitab. Hangga tos 5 bulyong. Alim dakula si masatanyo rahimahullahu ta'ala. Sa wala damyawat padarajat sin Imam As-Suyuti. Habihat na in ilmu banus sin kitab na baktol sin Imam As-Suyuti. Among pag-ianon akad katan sin subject na sulat niya except hambok mawdu. Tungod pamiras. Wala nakabaktol in Imam As-Suyuti kitab pangadjian tungod pa faraid. Tungod pa pagbahagi alta. Mahiyat to. Inyat to manunjuki sadya sindi makajari. Mapundoon hambok alim. Pangadji niya yung katahan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akal na tiap-tiap gumawa immatasuharing hasad lupa. Aun sadya pakaradyaan bago gumawa. Aun. Bangin mas'ala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto ubos na rihirihilan hukuman sin mga kaulamaan sin kita. Bukon na mapatot paauno ning pagluka kahit. Kal na ubos na miyumumus. Sin mga kaulamaan sin kita nyo amuin labi ingat den kato tanyo. Tungod pa kitab sin Allah ibn pasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan labi in kabukaan nila pa Allah ta'ala rin kato tanyo. Mayat to. Bangsa upama in kita nyo nagdara awa mamuga paparakala bid'ah. Labi in kabuka nila pa Allah ta'ala tungod bid'ah yung mga kaulamaan nito. Si Mampay pariwayat. Yung mga kaulamaan hamasa nagkauna, Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, magpagkasambahayang sa sunnat hangga to sa rakaat tiap-tiap adlaw. May ito pag hinangon nila bihat to, mag-ibadat sila, magpataod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangga to sa rakaat, isyurin ka to, tanyo rin makusog mag-ibadat, ngan ka mo. Makahinang siya hangga to sa rakaat tiap-tiap adlaw. Uy roon.
Kaimaman hamasana kauna. Gatos rakaat sembahyang. Pataud sila ibadat pa Allah Ta'ala. Mayat. Sabab sing kabuka nila pa Allah Ta'ala. Kabuka nila pa Tuhan. Magtuyo sila mag-ibadat kalna maksud dumauhat sin rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi na sin agiaun pakaradya ang bago kumwa. Mustahil. Artinya, aun tiap-tiap adlaw, aun sadya pakaradya ang bago kumwa. Awala jimatu hamasana kaun. Sabab bangin mas'ala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan ubos na miumus sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imam sin mga kaulamaan kabaakan tanyo ning pangadjian ha kakitaban nila. Mas'ala sa upama tungod pa al-Qur'an. Babae idda sin babae kiyabugit. Dan sinahaparon man sin Tuhan tayo Rabbul Alamin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Betul kan ayat? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Imbabae kiyabugit simbana nila tumakad sila roon hagin hababaran nila thalathata quru. In kalimat quru pagtawagon si habasa lafdun mushtarak. Lapal halong sing Quran mushtarak. Nagsasamod mataod yung makna niya. Dahil hasabab beto in Aisha radiyallahu anha sarta miyagad hapapanaw sinsi. Miyanahan nga in kalima quru at tuhur. Amuna in puas kasut sireng hapagdugo. Ay makna tumag na impag itong puas kakuha simpagtawagon hassatul bayda. Amu in white blood. Hinapusan gumawa hababa ibang siya sa abubulan namun hassatul bayda. Amu yatin alamat sinsut sinas. Rito tumag na impag itong salasata quru. Tu kapanot sireng hapagdugo. Sarta miyagad hapapanahon yan Imam Shafi'i. Inupat Khalifa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Iban sin kayfa ng madhab mi'anahan nila in kalima quru al-hayd. Amunain pagdugo bulan hababai. Bangtan yung dungan marayawin ayat hambu kalimah halam sing Quran na simpak paruang kabahagi. In kasahabatan iwan si mga kaulamaan nagdihil makna kani. Aun na imian inya unim maksud at tuhur puas hakapanot siring hapagdugo. Aun na imian din kanila maksud sin al-quru amuna in hayd amuna in pag bulan hababay. In ayat ini nabasa sin hambu Jews doktor. O bigay na siya. Biasa niyan ayat ini. Yahudi. Hingga nakapamung siya. In babae muslima sila na in sasut-sisut si salano-lano na babae hawabaw sing gumi. Hasabab sin ayat idda ini. Hasabab sin ayat idda. Amun ayat kuru. Mayat to. Sabab long nga indugaing agama, wayroon kanina pagtawakon idda. Way. Nagbukit biha ang pagkonsum, magbanaw mayroon. Problema. Mayroon? Problema. Ada pun haagama Islam long niya, imbaba ikebukit simbana suway sa tumakad to kapang duruko atawakan to kapanot sireng hapagduko. Mahiyat to. O bigan doktor siya. Pangadji nila inlong pakandangan sing babae. Naliling na mo ulong niya. Alo kayo siyang pagpangadji ng medicine. Ang pagbahasahon al-basmatul wirasiyah. Amon imprint siya. Basma. Al-wirasiyah. Imbasma al-wirasiyah inya unong nga gumawa sireng hatubig sin usog. Bang siya kaya ko adin doon hapakandangan sim babae mikit siya to harahim sim babae. Mikit.
Di siya lang niya maig. Sinuno-uno ba't maling ka ni makaig ka niya mo rin haid. Pagdugo. May tayat tulong niya. Subay makatu dugoon imbabay atawakan masud sireng hapagdugo ang pamaigin katan simbas malwirasiya amun imprint mikit doon halang pagandangan nareng habakasbanan niya sabab hapanagnaan paghaid kan niya 33.3% something immakad imprint set to gumawa pag hikarwa pang durugo damik yan another 33.3 something percent. Pag hikato pang durugo na kanaya, makad nakatan gumawa, wayron na makapin bakas doon kanya sin, bakas banan. Ang kanyan edda pagtawagon sa mga ulama, bara'atul rahim min al-hamal. Pamuasisin pakandangan daing ha, pagburus. Hangkan long niya in akin niya, sa sutsi na babae, hawabaw singgumi, amo na yung kababaihan si Muslim. Asabab sin ayat idda ini. Bang tanyurungdungan, mas'ala, asal siya sabut na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamasan niya pa, hakal na siyang piyaturunan sin Allah Ta'ala sin sara yaum. Ya Muhammad, in sara, idda sin babae kabugit, tumakad siya to kapang durugo, atawakan to kapanot siya pagdugo. Ubus na miyumos sin mga kaulamaan, hamasan na kauna. Kal naubos na lilay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas'ala jimatu hamasa sin Nabi. Mas'ala wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jimatu hamasa tanyo ini. Bukun kabang nyo katumtuman. Simabbuto kita nyo to kaidari hapata ataas sin mimbar. Khutbah tanyo limabay. Mga kaulamaan pagpatinggilon nila to kaida. Ang pa sila magdihil hukuman. Ikaisa niya at tasawwur. Ang adjiun na. Hatihun, ingaton yung mas'ala. Jimatu hamasa sin Nabi, bang jimatu hamasa sin Nabi, 101% ubos na dirihilan hukuman. Maun na magtoy pahikarwa. At takiful fiqhi. Kifiyatul fiqh. Biadiin yung pagdihil hukuman sa mga kaulamaan. Natunadya kita pagkakitaban nila. Ubos na dirihilan hukuman. In hikatun at tatbiqu fi ardil waqi'. Biadiin i-applies, biadiin applyun in hukuman yan tumo pibang kahalan jimajatu ahula. Ama tentu kaida biutang sin mga kaulamaan sin kita. Bangin mas'ala wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labud suwaytu patinggilun doon hatuin. Upamahan niya mas'ala pagtawagon siya, pangadji biya al-qadaya al-fiqhiyya al-mu'asir. Amuin mga contemporary issue. Wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paggainhinang tanyo misal, pangupamahan, amo na im ayatul idda, amo in idda simbaba ikiyabukit simbanan niya, kapag tupon tanyo, fahambuk mas'ala jimatu hamasa biha. Mas'ala pagtawagon isti'jar al-arham. Isti'jar al-arham. Bang tanyo literally meaningan pabahasa pagsukay kulangan bata. Pagsukay kulangan bata. Ang terminology sim mga sila nakapangadji medicine pagtawagon nila long nya surrogate mom. Ummul badilah. Biadiin mas'ala. Babae, wayroon gaos niya magburos. Wayroon gaos niya magburos. Kakaba na. Simuok na sila pa doktor kapangandulan maingat. Imbita sin doktor kanila in chance mo makapag-anak ka mo anak iwan simbana mo. Suway in tubig nyo karuwa magtiyaon hitagbak pakulangan sindo kaing babae. Ate niya ro kaing babae magburos. Sumakawa ka mo karuwa yung tagdapusin tubig. Isti'jarul arham, pagsukay kulangan bata.
Intagda po sin tuwig amo na magtiyaon. Magburos do kaing babae. Doon hay nuunin pangatod sin sara hamas alain. Mas'ala ini jimatu hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau way. Wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagga wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala karihili hukuman sin mga kaulamaan hamasa na kauna. Pagkarajaan bago. Bukun biasin ayatul quru, ayat iddah simbawa ikyamugit simbana Tuhan tanyo Rabbul Alamin nagparatong hukuman. Piyaturun noon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam misan na awnin ikhtilaf sim mga sila kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan sim mga kaulamaan sabab da sin lafdun mushtarak amo na yung kalima quru. Aun din kanila imyan imana sin quru at tuhur. Aun din kanila imyan imana sin quru amo na in paghayd. Doon hay na mas'ala wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So applyon na impanaknaan kaidayat to amon nasabot tanyo at tasawwur. Angadjiun na ingaton. Banguno im maksud, banguno im mas'ala yan. Biadin sa karihilan hukuman. Ankan masyhur ha kaida sa mga sila ulama mantiq al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Yung pagdihil hukuman hauno-uno na mas'ala. Inyan din awa go man hukuman inyan din nga mga tingian po asim pagtasawwur kaniya. Ay po asim pag-ingat sim mas'ala. Doon hay ni impanasubo atas dua. Pagga intagda po sin tubig magtiyaon. In magburos do kaing babae sumudin pangasubo pa agama Islam. Ikay sa pangasubo uno in hukuman sin hinangyaon. Halal, haram, makruh, mubah atau uno. Sumudin pangasubihat. Ikaruan niya pangasubo bangsa upama in hukuman yon halal atau kan haram. Hisiyo in tagda po sim bata-bata. Magtiyaon namon tagda po sim tubig atau kan namon tagda po sim kulangan bata. Amuin tagda po sim kulangan bata. Sim mu'tamar kaya lupahan ko bang unot tahon. Naon nagmu'tamar conference ng mga ulama sa Majma' al-Fiqh al-Islami hadud niya ini. Natipon ng mga ulama katan, ulama dakula adun mu'tamar deal solution ha issue ni. Sabab mas'ala ni bago pagkaradyaan bago. Jimatu wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasimpak sila parwa. In akisin kaywanan ulama in tagdapusin bata-bata yan. Amon in tagdapusin tubig ay bimaanay magtiyaon. In akisin kaywanan ulama in tagdapusin to bata-bata ipagburos yan amon na in tagda amon na in babae nagburos kan. Lahum adillatuhum. In dalil sim mga sila kaulamaan namo bat intagda po sim bata-bata piagburos yaon amo na imbaba yung nagburos piagdalil nila yung paruman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Iwan kami Allah subhanahu wa ta'ala in nagpakuwa kaniyo dahil hapakandangan hina niyo ay bimaana in akisim mga kaulamaan intagda po sim bata-bata amo na intagda po sin kulangan bata, amo yung babae nagburos. Amo na yung babae nagburos. Nagdalil nila pemperman sin Tuhan tayo Rabbul Alamin, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Dia siya hiinaan niya kurhan halong kabinsanaan. Halong kasigpitan wa wada'athu kurha sambil piag-anak sa hiinaan niya halong kabinsanaan na hinaan. Ay bimaana in akisim mga kaulamaan in tagda po sing bata-bata yan among babae nagburos siya bukon magtiyaon. Bukon magtiyaon, bukon tagda po sing tubig. Siyabag sim mga kaulamaan namo
batin tagdapusin bata-bata amo na in tagdapusin tubig. Yak dalil nila ra isa bin parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, khulika min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Aminin dalil sin mga kaulama annamong batin tagdapulong sin bata-bata pagbuburos yang amo na in tagdapusin tubig ay bimaanay magtiyaw. Yak dalil na yung paruman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, khulika min ma'in dafiq. Ya panjari na mo kamu mga manusia min ma'in dafiq. Dahil hatubig magpangsot. How na magpangsot yung tubig yan? Pag-eso kong tubig. Yakhruju min bainus sulbi wat tara'ib. Magguha yung tubig magpangsot dyan min bainus sulbi dahil hasulbi sin usog. Wat tara'ib iwan dahil utan sin gusok sin babae wamon naghal niya. Atay niya. Ay bimaanay na kasi mga kaulama nintagda po sin tubig ay sin bata-bata mo na yung magtiyaon. Tagda po sin tubig hakal na imiyanin Tuhan tanyo Rabbul Alamin ya panjari na mo kamo ring hatubig magpangsot. Sarta yung tubig magpangsot yan magguha siya ring hasulbi sin kausukan. Demikian pagdalil nila yung hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash. Im bata-bata lil firash ay lil zawj. Li sahibil buwayda. Atag dapusin tubig. Bang tanyurong dungan kirwa. Sibu ang dalil ng Quran man hadis yung mga kaulamaan sing kitab. Sibu ang dalil. Mas'ala wala jimatu hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jimatu hamasatan niya ini. Sibu ang dalil. Yung mga kaulamaan, misan sa upama na yung pagluka kahi, antara sin sila. Mas di mabuulak yung panghati nila. Di mabuulak yung pangatayan nila, mas sin sila nagkakasila sa antara sin sila. Doon na ini, in papanaw makusog. Sarta, papanaw sing kamatauran, ulama, amo na indihilan nila hukuman in tagdapusin bata-bata amo rin tagdapusin tubig. Ay bimaana amo rin magtiyaon. Kaisa. Kajawaban na. Isun tagdapusin bata-bata, kajawaban na. Doon haini unon hukuman sin hinang yaon. Halal, haram, atawa uno. Yan asin aki, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Impagdihil hukuman ang uno-uno na mas'ala. So ito dyan mapangadji, ingaton na yung mas'ala yan. Hawagugi mo in hukuman, ang qadiyya jimato, isyo. Ako pang lupahan, harasya. Ang milyon na magtiyaon. Di sila makawak anak. Bihat to in-advise kanila sin doktor, ito niya mag-surrogate ma'am. Ummul badila. Ano kay ka mababae? Dahon nyo mag-contract. In tubig dyan ka mo magtiyaw ni tagbak matukan. Siya magburos. Biawasan dyan matukan Corina Sanchez iwan Himar Rojas. Bukon sa ni Corina nagburos. Dukaing babae. Dukaing babae. Yung nagburos sin anak nila. In dyan matuyat to. Aw po unta. Biyayaran nila yung babae. Aw nag-contract sila. Gastuhan. Sambiling kabayan si magtiyaon, mag-surprise gender sila. Di nila naingaton bang uno, in halawng pagbuburos yan. Usog ka tawa babay. So ay namon gumawa na. Nasabit wala sila nagpa-ultrasound. Why? Doon man piyag anak na yung bata-bata yato. Saril. Saril, bukon normal, bata-bata. Di na isim magtiyaon yaon. Bukon yan anak na mo. Bukon yan, anak na mo. Di na nila. Doon hayni, siyo yung kamutangan, siyo yung timanggong simpasad, kamudaratan. Magtiyaon na tawa, amon nagburos yan. Amon nagburos yan. Daling asawabit, hiyukum sa mga kaulamaan, singkitan yung pagtawa, wanastajarul arham, magsukay kulangan bata, atawakan surogit imam. At terminology sa mga sila medicine, nakapangadya medicine, in hukuman niya lang haram, di makajari. Asabab sin awang
fasad atau tendensi kemudaratan jumat hukum si haram sumagawa hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala inambuk parakala gianti anda sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin sin hambuk pakarajaan amuin mangbigil solution amang sila manusia mabaya makawaak panu amuin pagtawakon atfalul anabib pagtawakon salong in vitro fertilization in vitro fertilization hatin ya bihaturin procedure punon hachub in tubig sim magtiaon sarta di sadya magsibo in surugiti man in istijarul arham in magburus dukaing babae ada pun in IVF in magburus dumasin tubig yaon amurain asawa amurain asawasin usog atin ya itagbak sadya mat to direct parahim sim babae sin asawa niya in tubig nila yaon bisyarat biutangan sadya syarat sim mga kaulamaan sing kita nyo hikaisa nga suway wayroon darar wayroon kamudaratan jumat hawaway kaisa kamaruan nga suway 100% di kalamuran sing tubig sindo kayong usogin tubig yaon hali nilang sim mga inakis mga kaulamaan sing kita nyo yung pagtawakon atfalul anabib in IVF in siya jaiz makajari adapun in mas'ala panagnaan pagtawag istijarul arhamin siya hiyaram sin sara di siya maka jari hasabab sin aun jimatu pasad to iwan hikamarwan niya aun in pagluka kaki antara sa mga ulama aun din kanila imian namong intagda po sin bata-bata amunain sahibur rahim amunin tagda po sin pakandangan aun din kanila namong jumhur ulama intagda po sin bata-bata amuna intagda po sin tuwig sahibul buwayra wa hayawanul manam amuna intagda po sin tubig intagda po sin bata-bata nanyawang tanyurungdungan im mga kaulamaan tiap-tiap mas'ala aun sadya pagluga kahising sila in ini manon juki sinin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala landu inluag niya hangkan magbalik kita niyo papanagnaan bisaratin kita niyo in Tuhan iplak niya na hiyataman halam sing kallam niya mulya wa ma'utitum minal ilmi illa qalila iwan wala na mo kamudikin ilmu buat malingkan salat da tuod sartain Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa isa bimpia turunan sin wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw kawan tagto katahun masih magpangindo apa Tuhan tanyo Rabbul Alamin Rabbi zidni ilma utuhanku dungari impang hati ko dungariin pang hati ko mas'ala sibu ulama sibu on dalil pangamdu siring Al-Qur'an iwansin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impang ngaso nabu lak baha impang ngatayan sin sila why masih na hamuk impang ngatayan sin mga sila kaulamaan sin kita niya biana sin jimato ajaman sin Imamun Asy-Syafi'i rahimahullahu taala iwan sin murid niya Yunus naawon yung pagluga kaki. Sin Imam Syafi'i wan si murid niya Yunus. Hamuk mas'ala ra. Sambil biyahantang ng da'dain Yunus. Pakuro niya. Impagpati baba sin guru pamurid kit to sa sin Imam Syafi'i. Ya Yunus. O ko murid ko Yunus. Nagittifak kita hamataud mas'ala. Mahuli na simpak kita na naawon yung pagluka kaya antara tahambuk mas'alat buk mas'alara mahuli amo inim mahinang parasababan humuka in kasila sa sin ikaw marikako ikaw Yunus sinaga si Imam Syafi'i atura intiyay tayan muran sa hasusungon waktu bukon mustahil in ikaw lumaway rin doon haran amang bakas niya bayan ya kau Yunus ingke aunan sing kita kakak pangadji mag-uwat magdiriin uwat hata una sakit nabukon in uwatan ta atawa kang bukon in paggaing kita bihantang doktor magdihil uwat hata uma sakit nasuwayri ta kalupahan uwatan
inggin hawabaran tahakal na isiyo pa in umuwat atau mangumuwat bang buko na mura inggin hawabaran. Ya kau Yunus, akrihil khata, kabung sihin kasaan, wala tukrihil mukhti, ayaw mo kabung sihin taunasa. Bihadto in wasiyat, sin Imam Syafi pamurid niya Yunus, hawak to na aw ng pagluga kahi antara sin sila karon. Masalah, wala jimatu hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jimatu hamasatan nyo na ini. Naaw ng pagluga kahi sin mga ulama sa, lahum adillatuhum walahum wijratuhum. On dalil kanya pa kanya. Sabab yutan ang kaida sin mga kaulamaan sin kita ni la yunkarul mukhtalafa fihi wa innama yunkarul mujma' alayh. Di kita nyo makajari mag-ingkar ha mas'ala mukhtalafa fihi. Naaw ng pag-ikhtilaf sin mga kaulamaan tungod ha kajari ni ay bang kaharam ni. Ikhtilaf. Wa innama yunkarul mujma' alayh. Magingkar kita nyuroon ha mas'ala mujma' alayhi. Piyaghambuukan na sin mga kaulamaan sin katang muslimin ing kajarikan niya. Hindi niya kajar. Upamahan niya. Parman sintuhan tayo Rabbul Alamin, hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa hammatukum khalatukum ila akhiril ayat. Siyabot sintuhan tayo Rabbul Alamin, hiyaram kunakan niyo in umasa wa hakainaan niyo wa banatukum iwan ha mga kaanakan niyo babae. Hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isin ng haram Tuhan tayo Rabbul Alamin. Dahil hasabab yato mujma' alay. Piyaghambukan singkatan umat Islam ing kaharam umasa wa hakainaan iwan ha kaanakan babae. Bangaon hambuk alim gumawa. Nag-ijtihad siya. Imiyan, ba't makajari kau umasa wa hakainaan mo hahal darura siya yatim pagtabangan tayo ing karon. Wala imam pamaham mo, simulang ka hupyag ijmaan. Amo yatim maksud siyang kaida, la yungkarul mukhtalafa fi. Di kita makajari mag-ingkar hamas ala amuin awning pagluka kahi, na awning pag-ikhtilaf sa mga ulama. لأن الاختلاف مبني على الدليل. حكالنا انتياب اختلاف سن mga kaulamaan timindog hadalil. Timindog hadalil. Pina sindihil tanyo pangupaman haindon wala jimatu mas'ala hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasimpak na pagkaruang kabahag in mga ulama aun imyan bihaini, aun imyan bihaini. Nabihaon niya rin nakita niyo magdurunggo kato tanyo im Syahrul Rabi. Bulan adlaw, bulan kapag bata ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agad immas'ala pagdiriskasan hamasatan niyo bihaon tahon patahon di siya magkatabtab. Di magkatabtab. Aunin nang jarihi. Aunin wala nang jarihi. Bihatta. Sumasaan yung pagdihil hukuman si mga kataymang huran. Bukon dagbos sin hinang hindi hilan hukuman. Title sin hinang. Sumasaan bihatta. So may tamulangon ni mga mano siya magnasihat. Basta Quran. Same scenario raman. Sa upama aundi hataykod ko tarpaulin. Interpulin na kabutang muhadara Islamiyah, Islamic Symposium. Ha? Sa upam, Islamic Symposium in nakabutang hataykod ko. In Islamic Symposium, di siya jumato, wang bukon natas harap parakala. Kaya isa niya nasakop sin wakto. Nasakop sin tampan. May tayat. Biadin ka magpaon program mang kau di mag-set time. Ati nga, so yung specific time. So yung tartanto wakto, lisag biha ini, adlaw biha ini. Kamaruan niya, so yung tampat, haunin venue pagpangadjian niyan, pag muhadara Islamiyah, haun. Ha masjid. Atawa kan hamil tower, atawa haun na tampat. Amuin matupag muhadarahan. May tabangin na kabutang muhadara Islamiyah
Islamic Symposium. Same scenario rabihaan. Magsaupa maon tao barka na mabaya magpajamo siya mag-inom-inom. Unin hukuman sin hinang Islamic Symposium. Nag-set day sab kita time, nag-set day sab kita tempat. Wayron san umyan kato tanyoin hinang nyo yan wala imamo. Wayron umyan den kato tanyoin hinang nyo yan bid'ah. Sabab nagbutang ka mo tartanto waktu butang tartanto tempat ibadat. Bangsaw pa main hataro Paulin nyo. Pindahan tanyo na. Ihya Siratun Nabi. Atawa Maulidun Nabi. Siwo na katan. Nag-set na kita time, nag-set na kita date. Siwo na yung senaryo. May pagdihilan hukuman bid'ah. Hati niya sumasaan bukon loon sin hinang hindi hilan hukuman. Sumasaan title sin hinang. Title sin hinang. Ay mas'ala wala ajimat hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama kanya-kanya sila nagdihil ijtihad. Mukhtalafa fi. Ito na yung kaida sabot sin kita niyo. Bukon ako yung nagsabot mga kaulamaan sin kita niyo. Isyu ako ha mga kaulamaan sin kita niyo kami. Naglatod sa sin pangadjian. Amon natuntot na mo halong lima sin mga kaulamaan sin kita niyo. Na magbing kita nyumat pa ayat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala na kamudihi libusi ilmu buat malingkan salat. Pagkasalat da in ilmu bius sin Allah subhanahu wa ta'ala marika tu tani muna suwaydi na tu hinangon parasawaban in ilmu bius sin Allah subhanahu wa ta'ala ipagtakabbur ipagbansam kamarwa niya suway di mahinang parasababan in ilmu biyos sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Ipang baba tanyo na hapagkahising kita niyo. Ayaw. Subay kita niyo biha Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdara rahmat pakatan alam. Nga din hasabab bito at hati ko wakto na kahaba magmapda ko man. So pa maon imam mo inyat to kaya wa ko din kitab sin Allah wa sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangaon wala imam mo inyat to din hapana sa sin syaitan iwan din hawa nafsu ko. Wa kabtangan sin manghud murid sin kamo bukon marawa hamatatay nga sin kamo do sura nyo ako kamaapan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.